Who Opatafour so to master me who sir. Hey, make no the seem like that. Some pastors no men tra. On we almost some the adwuma na din crop was our false prophet na. O mutu hye ni awo maatiko. Ko na fa ne kohwe ne ha. Obi amatena nyame mu amu abrande me 17 good years. 17 good years. Ye nyame dwuma yi. No. Ye process me nkoa no. Sana o ba asasi so. Prophet Opatafour. Ye program me. Ya o kire usuo. Me. Ye program it took God 17 years to prepare me. No de waba. No say. Akwa we oye ba ina abere wadwo oni me benya. Charlie make no the seem like that. Charlie, I'll be done in my own mood. Right, ebusia from obibi akwa ba Kumasi online television. Sana wo say here was Zenith TV and a panda so UK ono so ni na mu esese bi saa. Efiada na nya dru abadwafo ni nyina atena se. Ena sam no soso. Odifo Opatafour asase ni susia. Wawura fie ha na odifo oi. Prophet Prophet Opatafour. Hey, na no free akọ he. Mfrenye mfie na megomo ba bi. Umfa ba bia. Owo afa dodo. Prophet Opatafour. Nyame ehira wo. Akra afi no. Na ni so wia ena wo ho afa dodo odo ba kọ ba bi. Odo fa ba bi ansa. Na kura umpie kọ ba bia. Pemu ase me ko mfie. Sa ya do fa yi airport side ho. Me ko mfie. On tena se kakra bu. Me ko mfie. Prophet Opatafour ya pase empanyfo bi hu. O ho afa dodo. Me ko mfie. Sa umpie. Usra na se obi ba ye amafo ya da o. Me na me ho kwa se me di suro tu obi so. Da binya me ka bi adwere bonefo anye sunsumu de se kala na no. Physical spiritual ni. Me me suro bia. Prophet Opatafour. Me ko mfie. Me empanyfo bi pese o mu hu sei. Na ya se wusu mi asole enti omo fura me se twen na o se kwa me der. Bia sorry. Enche bia no bia sorry ato. No bia ba be so nse wa be chia o. Bia mre. Ma for person mu hu. Ah, wo munya abotire. I know you're very handsome papa. Who are febebre. Bia sorry enche bia bia tu mo mra sorry. Abujafo Prophet Opatafour no maten en kano. Dani fiesa na ye basisi a. Odifo Opatafour. Baby antokwade ndi asori e wona mpatade ndi asori enti ne afre Odifo Opatafour. Aye bibre mu nimfuai. Wo se preteteku a ne ho bon waduduro. Refi akura mpo kuchireku. Okataba ko a wokofa abaifo kuro. Wo sese duodu akomia okofro kasemprebu asani a osi no so ye so boafo kwatwi akwa wo hunu dom serie. Kire duma ko satia wodi huhumu kumu akotene. Na wan na metutu na yampia yi a Odifo Opatafour wa the zenith of the heavens ministry no. Ono na awurade adom ni tumi se onfa nyame manti se baye ni obi di asie aduma ho asem ayede ama wo bobra wo hu ano usika sem nkoyie adwadie ho nsem enkoyie wakwantwe ho nkrata asem aye basa na wo pe hu ahode so aye awurade aduma na wie ya ene Odifo Opatafour enti sa kire wo so a friend wo 0540770896 ana 0206566150 Odifo Opatafour otwadua mponya nkropo bekoso aye onyame ama na ko Adifo so aye nokwafo. Right now for ya mama kwa ba and some no doors if you dey nya dru say dia Odifo kase ba ko wa asasi so Africa Ghana ha na ye friend no ba Kumasi online and Zenith TV mo be kire nyame asem de ewura sunsun de ekode ahinta nya yenim Bible you are father your pen or ye ebi toto papa so ke kansem bia ene so kofi mu bobi kire mi na on your fa o kire mu hyehye ma ehu sampa honhom ne nam Odifo Opatafour atnase prophet ya mo akwa babiem last week odi ya be wuram chire ya no ma bebre Bible ya yesi yamfa bi hyem yamfa bi nka ho yanyi bi mfirim wo be kire mu ma na baso ba ya bo no me mpanyfo attach no na kabdo ko kire o mo ne because mo ya said ne ka me wie sha me fa mra no mpeso mu but o say yemi ya soli ntumansa yate me ne dani yate dani no o mbekasa but prophet the last time we kasa last week we kasa no we ya na obeka bibi ba ku bi na yati da
ente ho abakwasom da se wo se nwoma mo boye bi ye to ma asofofo we we de na hu o sofudie no ya we nwoma bi wom ane na mi pan ba ko wo se bisa ne ye eho wan se da anto obo amana nchirim na ye basa ye nso no efa no wa ye ne ye twe no ya to ama ne dani na oba ye bisa ndi prophet odifo ube uyo odifo anasofudwuma no gisi ya ma nwoma boboye bi ma awe ewo twere ni mu saa anasofudie na ewo mu saa prophet jemra na kyere ye mu kakra adawoma me da obi biase Mr. Jude Asante me ba chobe da sibi brain ya misra mama ya misra rale enka wa bre mu odin ewo asase su ya misra da sibi brain no ado ya ono wa he o UK oh okay UK for ni bi no ya misra brain I am adia many asodo ya misra you see adia ba ko su bi ate ase se so fujuma no enye break loose ate ase na so fujuma na ye no ye wo mu into 3 categories so fudie no ye wo mu 3 categories ye wo mu mpempenso miensa anya mpempenso 3 categories ya chichem miensa yes itio it is say yenko baby to say your fire security field here let's say the military aspect zero air force war navy army for 3 omunida under the defense minister right omunida soldiers for good sana sofudie ni sotie sa your group mu 3 na kai hu ni say say your friend say o ye sofo a kai hu say nya wo anu afre ho bibibi ya sonkro chance na frɛ yes now I'll deploy you to some specific task and how would you be able to be successful in the field or in the midst of that task abrawuni hu element and also the necessary logistics needed for you to be able to say obetima successful inside juma na already oh yeah and the soft juma no yeah no nya software ni software de bi assess we make obi koya ni masters bi and PhD bi na okọ in the field of theology ekosua de ne oba esi wa hunu bible kenkan na okenkan ya elo nya software no Ode doma no eno de na obi onu so article ye koye edru Sundays ya titi say o leaders for and any leaders radio domo e Kristo mu nyame mu dabi obi ntimi nti domo manyame abra na bi dabi obi story you see obi ntimi nti domo manyame oyo nu nyame na frew e di domo ne ma se hwo mo so mame samu oh yes wo be da bo domo no manyame onu na frew na dom no ma ho akade what you say na utimi mfa opese ma ti dom de amanyame what you say it is in the field of pastoralship no ye fancy the boy yen kan kase atwi kase mu a ye omo ye ogie ho adwuma so fudie no ye ogie ho adwuma ho omo ginipa omo ye ogie ho mechirem ye omo ye nkwaje sem ho adwuma ne omo ye okra ho adwuma yes na normally no omo ye okra ho adwuma no ya na omo timi ye nkwaje sem no sa ye ogie no esa ye okra no omo ye nkwaje sem no sen omo na yato omo de agu montene so omo di nyankopon asem aye through the bible ade kire nipa atwe omo ebo asempa no hu dawuro mu oni party evangelist for there be evangelist is an administrational office and also one the category no your administration no but evangelist can be categorized under so you or who can say nkwaje ho adwuma on the need yes one kan kwaje sem Isaiah oye nkwaje ho adwuma Jeremiah Ezekiel Obadiah you can say Habakkuk Zankrofo nyina no kwaje ho adwuma omo nkwaje ho adwuma ntina unkoto say Isaiah ye miracles bia but no kanya me asem
Okay. Now ye wo mo a omo ye ogie. Ogie no Mose be ye ogie. Noah be ye ogie. Omo na den no. Enya mo na den asach. Obi e den. Na mmom no ba bia ya categorize oduare de akohye no. You can say Elia ye ogie. Aha, Elia odifu Elia. Elisha ye ogie. What you say? Omo na o yare a, omutimi sa o yare. Oh, okay. That's all do pass So timbe nya no. Oh, okay. Omo ye ogie. Ena onipa bi ti say Enoch. Messiah Jesus. Ajenkwa no. Omo ye okra ho adwuma. Mienu pe. Omo pe. Oh, sa. Omo na kosunsum wiase be ka de asie. Enoch ni Messiah. Hono pe. Asasi bae no adifu. On na timi wura po ase wura wiemwia ba bia obi antemu aka no obi antimi nko. Yes. Sankrofo ne yede e wo ho. Na Kristosuma kwantuo no ho. Enya kwan a ye totin o. Yesu kura ase. Eye kwan ketu emu afuo na nyanya nkyere wo kwan nim enwo wo so wo kwan nim ayese afuom kwan no. Awia bo na wonwo na bedade e kwan nim eto awia. Sana Kristosuma kwantuo ni tie. Edisanya mesuma kwantuo no so onyame efre wo a ye won hihye ye pa ne nsiesie pa as training a ye de ma. And sana ye do abesi field. Samuel as a prophet took his counsel and training from the senior man of God, Eli. He was the one who trained him. For Samuel. Yes. And you will say, in your journey to zenith of heavens in this world, you will meet a lot of things. Now, it's one of the weapons. Unyankopon and the man ma. Yes, it to me. One of the weapons to me and I are there. Onipa biara. Ya for soldier juma biara. And ya for police ejuma. You bear with me say you have a specific tax be also here dey. Wa accomplish me boa. Nipa bia ya for so ye sofo biara. Wo juma die poti bi ntia nyame frɛ o. Oya asuma wo nipa bade nchen. Ubie e kan say Matthew chapter 10 verse 15 na bi ona me kire wade. Matthew 10:15 na me hwade. So for Kofi, yeah, chapter 10 verse 15 verse number 15. What's it say? The king can all say 15 say No kre me say mo say atemo da no ebe fanyenam Sodom ni Gomorrah good asase no asene sa kuro no. Okay, kai 16 hwe me resoma mo say nyan tie so fu bia odi so fu asase su bia why na asoma no nyame na asoma no etitie de onu nyame ne nka o se wo he de me resoma mo say enyan o de soma yen said ye enyan akompataku mfimfi enti munya ani tie se owo enti ma wani na ho said ye ya wo na munya boko se muburo asi ba twan wote onu nyame se osoma wo sofo no wo yo dayo we are innocent but church members no ebi yam pataku Prophet Opatafour. What you say? A real sinankasa sisia as at the world stands in this 21st century no. A yam pataku wiase. Your canon. Yes. Prophet Opatafour. Ye wiase a timu kama and I pataku. A yam pataku wiase o nipa de sani trimu osum, nipa trimu oden. Makacho so nipa nya boni wo wiase sise. Ye ya mumuyo. Ya trabone ye ya mumuyo. It was a minute sumamu. Say nine akopatakum finfin enti munya ani tie se ma wani na ho wo sofo ma wani na ho wo sofo na nkasa ma wani na ho said ya owo aboa wo
amane boko se muburu na ye boko se buburo tietia breo na do ani ada ho emana omwatwa onwahia na ebi ya mpataku what you say it was say Christ small kwantuo no mpataku mfimfini ya nenam etiti onyankopon se de siesie o adi nioma bi a ohia na wo safata ema ansa na wati medi sofu dwuma no what you say ntam ka se nya sofu ne se eno na me bo credit card ntimi ye sofu nti sangu mo amoboye no ya de mawa wanu mba ya odedede na oyam de aya nyonyonyo yes na sa oyam nyonyonyo no eye for purpose wanu mu de so dedede na etese wo no onyankopon krofo a ofre omu nyina o mo obi abiwi adifo na obubo obi a ni won manyankopon ya ma de ngoma moboye eno na nyanyame na soma awo yes nyame difo bia ye mane bi ye be ma obi a ya ma obi a na nyanyame na soma ye be ma obi a ma wanu ma ye dedede uyam bo se na ye nyonyonyo na ye de mawa sa wanu mu nsam na ye dedede enu na enwan na omu ye nyame ma sa o ka nyame asam na ye omu dedede o ma nte onka kro mu ntimi ntena samum yes okay na ne dano etimi ma omu ti wase de wo pa kire what you say ena de anyonyonyo no yam petaku no se petaku no nyate wonka ne nyame asam na ya de dere nti utimi sa onka no kura so odi watem nasa nyonyonyo na wo yam ne ye omo mo mpe nyame asam no ono onye oye petaku no hada ya no se why you hang oye gyan and what ya so dem yatia no eti immediately no so obefra mu ana ofra so de mani mu a wo se nyame asam to ho a na ne ho yira na ne ho yira on pekra into your body a on pewudi kura tie ayenwuna ma no ayenwuna ma no ba wona omu ye nwan ma no omu ye papa ne ma ayo mo dede wante unka pra na ontimi ntena o edi na wotwe no onte unka na ya dia ma no na ya te se de wiase afiri ne ho no bi se onte ne papa ne edi se oba wa se bibia wanya mpena foforo no odo be ma anse di na wotwe pa entimi mase obetimi atena obefre good obefre element unka good sanity eti sa nguma mu boye no so no ye wotumidie bienu bi edi akire asa tumidie no so ye weapon yes what you say ye wotumidie achika sem ye kan se kanka bi ai anse ye wo kanka bi ne wo kasa preko we dey say nka manhia na ye kasa anse no na me kire wo no sa kasa preko no eye tumi adasuru ho sa yes ani o kanka bi no ohini bi a ohwemi bi anim se so wo be di akonya ye de wakra tuntum eye ade ma wudi ena ma ohini hu ye hu okasa ye final prophet Opatafour no na de all nsamba o yes it you what you say ena na ma ohini ye hu ohini bi ohwem bi anim ye de wakra tuntum na ye ma ahemfo no na okasa wa asem no uka obi nka bi ukasa ya was kasa preko what you say sana nyame mu ni tie o se o nyame ni pa bia wonu mu asem ekura tumi edi sa kan ka bi no e wo sangu mabubo enmenti ukasa you speak with authority and power etu wonu mu asem to ho a obi ni soso awa asase ni so otimi ka bi e final obi ntimi ndane no ena ukasa soso a ukasa once
wakasa preko once. Oh, okay. Ofiachi abufo no ho. Dabi. What you say? Na sangu mamu boye na so. Ni deninti enu na ma oni pate wase. Obi wa be preach sa na ni pante wase. Nipa hu dia o patire. O kasa nipa hwe udi. Wa asem no emu nyadu. What you say? Enipa value wasem na o kano. Ye bu wasem ni nsuo tradada. Yes, say nwoma mu boye no dabi. Ya ma obi. What you say? Ansana sangu nwa boye ye anu. Eda ya o se me suma mo de makowi ase ehwa mo nchen. Impataku nchen. Eri sam pataku we na anu. Se empataku ni bi beka wo a enwoma boye na ade buo. Yes. Who wants to be the one for baby? Or see way Opatafour free nyame. Opatafour free nyame. Say the partner some na all can. Who dia kura who nwan na do akinu obefa. Why not just so be bomb why dey? Ahwete. Eti dia na so de be ka say the partner say. Tina some for na anamu say bi no mo ye bi. Good. Fear to be so. Yeah, media. Kese wo. Media. Me kasa me de fear beto so ana etro. So de wo. Media me say wan kasa mo afili. Na Bible ka say obi be hawa say no. Obi be ye den a. Hawa so nte wase. Ma nya abotre, empre. Empre. Who ye nyam who ye lawyer? What is the necessities of being a lawyer? Tell me. Who defend the law no? Good. Why a lawyer? Awie school aboka. Awie me ya be call you to the bar. Now be 2 man time wo twitu a. Whoa, one day we boat two. One day we boat two. Now so why a lawyer? Why a law? I'm ya be accreditation so a lawyer. Next time ni pa we threat on life. Usually I will say, we jano. I'm what one day okuwa. Law na akwaya en mfaso de ne say. Bien so I went to bu chire ni mu anke bi otewa. Who told you e dai? Mami ka se mi tro chairman. Oni pa biara wa na adwene so pesa otewa se no. Obeba form to your standard beba bebusaw. Na secret ba ko ewo mu no. Oni odifo bia na nyame ni pa bia ni ho wo higher frequency. A ukose ukose no de be sere a kire wo da. Yes, nipa na ya attempt to so be how they are. Debio, ye wo how? Oh, Opatafour this, Opatafour that, Opatafour this. And they normal thing. But what you say? And they say any other serious. Now obit me sin the book about social media, about any media platform. Feba could disoff back what and the see when this say. Oh, be say me Opatafour. Me na me mfa so fu bia nya me na me come as ntimi. Na me te wona me say onyame afrɛ me a nyensa wo me nyame a wafrɛ me mu a me ntimi asa nipa na no ewe kibasa otimi ha no say no me dia nyesa me ha wo so me dia me Opatafour de me sell ade e se fatumi yi ade yi o se ba bia ni ho o se mo say se omo bra mo ho ase ehira wo na de authority ade de fa himpoma bubu nuan fa bu bonu na bubu no Tana Bible na ka o catch Peter say wa kan tienie o catch samuko na mko kan asam no obogimu a mu nhira fie ho na wa anjew no osori tia wa o se yeden pronas ye nua fagu fie ho de no bebuo kasa bebuo na kasa be obi catch o se pronas ya nua fagu obi fie a de no ba kire fa no me to no so na gya ne ho Opatafour me no enti me osofo be na ti asase we so a wagimi a wonim nyansa a odome to be rough so ko kano good and enya ka osofo Opatafour say free nyame eno de eye onu na ntie wase yesu kure dibi di no obi so free nyame asem nkose no what you say na o say you obi say eni etina to why na adwene say buade
omua de ne do domine kura no bomb ahwete eno no pese wo bomb hwete tia no de onso de o eno na me so me tina o se de me wo no me no ni seriye nso be ha no me how me sell se o ha no ha de wo ya sa no amamu aye fofofo asa utrimo bi na me dia me trimo nya diun prophet Opatafour me tie me trimo nya diun djuma ya yan fa utrimo din bi na de ye mami ka sam tiro me 10 years ni I met Lucifer and Lucifer said something na no na me ko bu se urade ina urade ka tram sa ko muram na me nkyere wade na me ko wuram na urade de aboa kwakodo bi kasa kyere me na me fa mu aba now me kon street say na aboa kwakodo bi gina ho na me duro or ma hu de ba bitim na me koto ye sa me fa bo de ba bitim sa me fa bo ba ma hu de ma me koto ye sa me because aboa kwakodo bi de o to no boa ye den ba me koto sa me fa bo na me yes sa me sorry na na kwakodo bi de pa okay watu na me busa sa why si aboa kwakodo bi say onju odasani ni odasani trimu osun adenti na wo ba na wotene uhu no pe wachi akofo ya junu bani aba esa juboni aba utrim ini esa na tie dia ontena ho antena ho emma umpeja omu ansa na bia umpeja no pai from the national no kade asem etuati ko sa na yen a Christopher no ehan ni man wo se wani da ho obi a obesi ne boso wado ba public abe sell wa form crowd egu ho o sell di atere o bia ye na adwene se wo obebere wase na mpayire so se esin wo hoi ehu sirefo na ede esire kire no wa boa doma no na obi akotena ba bi se wo sell dia na be no na Bible na nka na se bia mana konya be mienu miensa Davio so yon akwanya ne de tie akwanya ne de wo mimi nsem se me fi se memo akwanya me ma mi makwanya ne kese nyina 6 months mani pana konya 6 months me makwanya kese nyina no 6 months ni duru ho na ade na wo ye no unyanu me se wo maka ebia me se wo my mouth 6 months. That word 6 months means my mouth opportunity. 6 months. Now 6 months you do. Now when such na ya. And na me china say, Masa, we ask na okwa. 6 months and then duration bia nipa ne such na adwuna na wo say no. Nipa ne such na adwuna 6 months. Na dia odi ya me na ya me ya no. And it ma me the curse out to ma obusumi nsia no. Untimi retract ya. Which means that's also word then. Once you will say, we need bedi. Now, smart now say, good. Prophet Opatafour. Me dia no. Me dia me no mesere. Mesel, me catro mesel. Me yamane ya fesuso. Me de count na fufuo. Do obi amusuo kura ma osika to aduane am de best fan. That is me. They say nyame honhom. Bonsam obi no obi nya asama na fo kura ni wa wo de no ko sa na o se me nya me na me tua one trot was one nanka o se wo me de be ka me na ka no fie mu wa etu ti fie kwa bo se emoa no no o mo so ti o mo fon o ti mi keso mi ma no kuko nyina afọ me no abusa for kuma se online na wo he no faso die wo me ne Prophet Opatafour na yenya ne ha ne de ensam no mi am se me de ma me ka se mi njiro mi ti o prophet asemo wo pa Alessandro Kwabre Jomfo de bia Paul e kanya me sama no akosi na jiso mfiri nyame sana no ye no o di na temu a one day you will say Paul head ye kona no de o so Alessandro Kwabre Jomfo ye mboni bebre na mi bia uka sa we de wan kwase no obi ka se nyame tua ka o ka se ho e no ka se mu sankofo we de mayuma mabonsam so wo ha mo why no Paul kan yes David susu o mo ha no kan o se urade mesro fa Satan gina o mo nsani fa ne ha o mama why na bodam what it wa hini o
Oni pa bi obede ne tetere ma be sori wo so bia no. Or a threat to your kingdom. So what do? Do you sit down? Yemi ngati ase. O tumi bia na ne na wie. Ye me de nya sami no wie. All right. Yemi ngati ase. Yento aso. Enti sa ekwan mu ne sa empataku na ye ka ho asam. Sa nkrofo we nyina ye empataku o. Na sa empataku na omo ye no. Sa omo be kawa, what do you fight them with? Weapon. Yemi ngati ase. What do you fight such enemies with? Yes, any Bible. Yeah. I can't will be on the throne Bible. Odi for Opatafour. Me so. And your spirit to be on the throne Bible. The Bible says some two and I am going to. Aye, conquer to join him. And Luntin now Bob still who know. As a young pioneer, the con. And yet that be as my county as you, my mean to us. Mitchell say. And you be beyond a dear. Bible. Then I come home. Oh, senior, there are so many ways to kill a cat. No, dear, no, because Christo, dear, meaning say we be a Kusungu a janiso. Sir. Now, when you're me or Opatafour, dear. What dear, me, when you me, I'm a Kusungu Yamiso. Until what dear now, yeah. Huh? Dear now, yeah. Not the American so much. Oh, now, oh, me, I was a young pieball. That mean Castle Young Pieball. Unko Sungu a janiso. Media means Sumu and Janiso. May you more demon. Na dear Tina, we are from Opatafour. And we tell them so we are so far. We see a best show. As will be back, one word Ginano. Oh, yes, will be back. Wow, don't misunderstand me. Us will be yes or be good ministry. Oh, be do a hiniana. Now, so what do you have? Because who can say the empire boy better? Hey, sir. Yes. Empire check. Yes, a pioneer boy check. Mose, Tamanyame Casino. One goes on with Yamis. Nyame, what's it mean few? Minty. And to do how we bet me how who come up a man you say China men no answer. No susa. No suit the yaw. Only who you know. Yabo. So in that case, no. And to do there now, yeah. No, we be saba. I don't know who is me or Opatafour no. Me dear, me were weapons. If we send Yanko on board, asro any assassin. Assassin when Kuakudi or dear bum. Makumaku 21. Dear was I could young Konya media bass as 21. What yet? Nanyamia my tongue. Met me a prayer. Near the Maura or Sra de Kra dance on him. What I say? Nanyamin nam na bassa so. You was here in 1 man weapons. Do a mayor say. I quite one or a loose. Weapon bit says it. Oh, weapon the baby. Only goes fire. No. Sure. When you like Lucifer Nyanta class only goes fire. Na nya no ane de kon. When why? Kasa no na wo de konya me. A bit said there. Me won the weapons. I know you there no. Huh? Tia gas me de kutawa o be se we go. Because Holy Ghost fire na bonsam da. Ha! Onsuro. Onu bonsam esro Holy Ghost fire. Ntide no suro. I know the me na minim. Prophet Opatafour nkoma ye di. Aya no a she bi code. Ah who e? What's the Holy Ghost fire ntimi nko? I bet me etimi ahum kitenkete. Ani ade eno honhom ba mo sa. Oh, wunya honhom bi te say. Honhom bi o baifuo bi osa. Na nya baifuo ni nyina. Na se bi ade. Abaifuo na omye wizards grand grimoire no Holy Ghost fire ntimi no. Me catch no play. Until I Holy Ghost fire one vampire still across that so tifio. Dia no basa ade. I know your weapon ho. Wo di gina no pura ade ate no okekam. I know your dear weapon no tia gas me no. Now no ya o kan sa no aja ho. What you say? Until you face life spiritual. And sorry man o mudi wachi. Bebre o mkira abekwa kototo amaniem. Na o kwa for you o mo a. Dia na ode bekọ ho. If so yourself now new weapon. It you. Then but what you say? It means you said you are no fra wo no. Onu ana ma wo aho akode. Ya wa akode bi wo ha wonni. Ne wa kwa akosere. Na me one thing na me ba asase we so masua ne say. Ya wa asofo bebro mu nim de fa nyame ho. Hey, Prophet Opatafour, asem kase na aka. Good.
ya wasofo bebre omu nim die fa nyame ho de omu nim nyame ene na no mete wase asa na apa ji wa body ne kakabo nim nyame ne na kwan sade wosia ne nioma prophet Opatafour yes bebre so nyame ama won aduma chede ba wo hu kwan ya obefa so obeyisu gift no if you need to me ne hu nim de etimi basa yes nyame tima obi timi ko da ahwea one day all bomb na avo bomb mo bi na ni afira ye dey ati which means bibi ye dey e wonimu ndi atikuria na wo mu ne afira ni say how do you keep it ni did say officer ayarsa e dey etumia your friend say kwa be na abefa so be keep ade na ade na wo mu ne die na mpe wo bisada dia mu ni mu ne ajamamo bibi basa o se o de koko bisa na to busa obi onim die ade na wo mu na otene wonsa na anipa ni wo nyame adom na adom na tiwade ya den ti adom bia wa chiwa naga okatre Samson wo se hwe na wamfa oba mu anani manum nsa se me enu yi de enim se obofo de bofo nim se bofo mpedwa bie bofo mpedwa mansem ena nya no ano no eno nko a de biem eno de sam nyame na me be ka achiro what you say ade na crown gift no gift na crown apart from adwaman na yi adwaman de unu afato nchen no ye standby afato nchen se bofo ni bi o kro mo susu masa enya nu ye wa level so enti e o se obi sofo bi twempna no aye mra o de ye rough na we utimi sell o sell brade e bi na eye ha okodi nsehunu oni papa ni so o kese officer papa twa bi so officer papa twa bi nkwa de wa bronti no lie fumi ni nyina ayemre no de no me to before so na me kire wo what you say it is say unwan na omudi wachi no ubo se wo mu ana pataku bi abawure nwan obo mo hwete no obo mo hwete no okumbi wo mu abo sa asori bo ha ebi wa the whole 10 months omutimi sie ni pasa so owo bofo atwa fada bo oku wo what do you do who so for the dia na be empaye na ni nyina na mpaye ye na dia biem na prophet Opatafour ye anu na odi fo da doma no dia bani nyanyame na ne besu agudu so wo besu agudu so me dia mimi nsu eti wodi na wo ye so ntimi nka de wo ye odi fo Opatafour wo nsu mo me dia ebi nsi da so be ma dia mmakosu na se nyame de bibia ma na o ne ye nche o nka nche enti me no ya ha na musuma ye enti no dia na ya o ye dia mimi ya ntimi ne ye nche enya sa me timi no nche mimi wa akode enu ebi ni de akode na Holy Ghost fire akode ba me kra me nkabi enti wai AK47 bi wo soro ho na ye de ma wana ba bi we ma me nchira wade ahomone na omu na wasase besu obi ane ne level adebia me ka kire obi say nipa bi kasa ya tenase hede na Lucifer timi konyame anim ne kotenase edi nkomo eso omunya atamfo se ne esi hu no good enu so free wa ka hu ni say na which means Lucifer nya bibia na betimi di ayede ehunu an so nim sa de etie wo ahomone no ewiase no betimi a categorize wo mu into 4 yes me pa bia we na me kire o ma de bi Ephesians chapter 6 verse 12 no obi su mie Colossians 2:10 Ephesians 6 verse 12 na me kire o ma de soft coffee yeah Ephesians 6:12 o say na de di akire no tio de di akire no mama ho nya den tie ma ho nya den nya se ko peja dade o wo hia weapons wo hia nyankopon to me ye kase to me a we kura wasi yes we ye to me nya matene me se obi won ato no anu ti bi twabe to aso ha na ho odi to me mu na ho odi o nyankopon ho odi to me mu mo se nyankopon akode no nyina mo se nyankopon akode ni nyina mo ti magina no bonsam ene de adiasie ene ti mi no obonsam de ya ene de adiasie Ephesians 6:12 no se efise efise na ne moja ne honam na anya enye ye ne moja ne honam ntima ka to se sofodi enye bread and butter
Nye bread and wine, nye medidi ewie. Nye ya ne honam ni moja na enya to aso ha. Na emom ye ni mpaninie. Ye ni mpaninie. Ene tumidie. Tumidie. Ene wiase mu sumu atumfo. Wiase mu esumu atumfo. Ene ahomane a ewo soro ho no. Ene ahomane a ewo soro ho. Say no. No kra na me pese wo fa no ba wan man. Aninie ne ye den. Omo na nka Greek kasa me from say achas ana akas. Aninie for. Yes, omo na ye di ye from principalities. Oh, okay. And now so omo dey from chief rulers. Our assassin so. Yes. What you say? And now beings of a higher rank. No. Now what's our principalities when? Nya Holy Ghost fire semo. Holy Ghost. Yes, more than anymore. Our principalities. Bra, and yes, more than kawanim Christos na me kan how. Time verse 12 no say. O say if we say enya ni moja ne honam na enya enya u sister na oni na enya o nemom die ya ne paninie omo na from principalities ene tumidie yes ene wiase musumu atumfo ene ahomane a wosoro ahomane a wosoro until the first one omo from akas and achas principalities in the Greek word omo no principalities like queen of heaven. We see a queen of heaven with match and now battle. I could just Holy Ghost fire. A Christopher, they am kase. Nyame frofu from now yourself now nyam hiti. Now come the wa. Musia fellowship as Sinamo bomber. Send your mighty power. Come down now. Oh Lord, come down. Who's what to sign in verse or your spiritual apprentice? I said, sign you more. Just see where we shot. Nanka nyumba nkonto. Adi for Opatafour na dey cancel mo. Your apprentice osha onye nyini. Send your mighty power. Yes. Ntinko send the weapon. Holy Ghost. Come and take control. Na nya sunsun na na be ko am. Anu na me tell say onye hu sa anu boss yes. Spiritual apprentice for no ha. Like I said, so these principalities women they work on a higher radar, on a higher frequency, very powerful. So you don't battle with these principalities with the blood of Jesus or Holy Ghost fire. There are special weapons designed in the kingdom of God to fight such principalities. Say empire eboyin na yehu empire. Prophet Opatafour. Sa quotation ba kuna mkan biye. O say. Soft coffee. Corinthians. Nye Corinthians so. Colossians 2:10. Soft coffee hebla. Now the next one. Also cause here ni mpanie. Tumidie they from exousias in the Greek word, yes. Omi authorities, those who drive their power and execute the will of the chief rulers. Sanko for we no, omune sa principalities no, small. Sa tumidie for no. Omo no sanko for no. Na even cross our authority tumidie. And no, you don't fight them with the Holy Ghost. Tumidie for. Aye. I say. Na moyama e woni mu. Ono ni mpaninie. Ene tumidie nyina ti. Okay. This are omunum pioneer for authorities, no. There are the spirit entities who derives their power and execute the will of the principalities, the higher, the chief rulers. Prophet Opatafour, minchawa no. Ene de jemre. Na fa ye wura sunsun. See awo ka say, what draw my attention? There's a empire here born kura fire bomb kwa. Debi. Ebe wi ni amfi nyina ya. Na so mo tete ho. Yes. Wura sunsun ni mu yi. Na uwie so ajemre wada wo ma na de ebe awo. Kire se ni nsi empire na ye be break you omo. Prophet ye tie o. Okay. Now, some authorities we no omo. And what third one? Who says you categorize one into four? Third one is Cosmogratobas. Amuna ye world rulers of dark world.
esumu atumfuo Omo so no. ai Am so ho. Omo no esumu atumfuo omo nyuma omo ye no na sa esumu atumfuo no omo no enye Holy Ghost fire sem sa esumu atumfuo no omo ye powerful to the extent say angels so ba omo timi change oni de no kohye dem Omo so de no says Cosmogratopus Greek word Daniel chapter 10 verse 13 Daniel chapter 10 verse 13 be ho ye cosmogratopus for no I say I say na Persia ahempuma sankame na otwemesa Tio angel Gabriel said come on Daniel mu aye eban sa Persia ba poman omuchi wonu angel Gabriel 3 weeks ye Persia ma poman omunye from Cosmogratopus the chief rulers of the dark world esumwa tumfuo omuno no omo ye powerful to aso ha na hwe na Michael oyo obofo tikire no mu baako eba boa me I say Michael bye Michael is somebody who carries a weapon but what you say now answer now we are another spirit entity you from pneumatica penorias na de odi awura sunsum ni mu pa eti also the group the rulers of spiritual wicked forces sunsumu etrimoade ho homono omuna ya tu obi agwalagwa or your spiritual wicked force mi kokum obi abainfuo abosom sankrofo we nyina no omu spiritual wicked forces am say nyamema na sa enkrofo we group we animatic penorias we sa won so ne mani bi akoto obi num nsam a na sa wo yesof na oni weapon so ade na ade beko ntimi nje no yes the Holy Ghost empire and the Holy Ghost sa pneumatic penorias we no omo ya hohom a yamfa bayiye kura for example I say obayiye bi wo yesi wo ye bebo nsam say be man no good anya be man kura sa je obadu house ye aye be ya cha yes I say bo yesi we wo shedade be takari to 30 statement no nti wo bompa ya anya den enka no good sa dade be takari no nye Holy Ghost fire and etimi no anu den ya wo a spirit ya wo weapon ho they say odi be wuram because and they wa bie nipa et you do about papaye run target run target uba papaye sa ba papaye be in Ephesians 6 verse 12 no call be Ephesians 6:12 what say if you say enya ya ne moja ne honam na enya na emom ya ne paninie yo mpainie ene tumidie ene wiase musuma tumfo wiase musuma tumfo enya homone a wosoro ho no as homone a wosoro ho enti the ninth fly for omo tu anadwo omo ya anadwo nyuma sumu tumidie no how do you fight these entities if you are a pastor and what's for the bar na be attack wa dia na be fight to are you going to fight them with Holy Ghost fire? Yeah, one. I know the other one no ntina me tell say, "Oh, you software." Or say you kire ni, you kire wa kwan no. Ntina be ye just come on be ye ba ko tu fie. Wo be bomb fire wo mu da. Be ye susu na be ye mpo na ntimi fight ni. Na nto na obetime agina nani. But what you say? Good. It is a sumo atumfuo no omo ho ni e wa sase mu atumfuo now asase mu atumfuo no nipa bia fa nso omutim say omo possess extra ordinary abilities bia say o pompa na o to fire na ko say e beduru ho no wa yana ntie to ha e blast na say enya no yes odoje omo na yira no omo timi disappear no omo appear
e do target ni say nyame gyan kon so a e jabe na o kan sa no e jan kure wo mbebe e jan e o mu Holy Ghost fire no de e ye adwuma on the surface o Holy Ghost ni fire no de e betena o mu a e na di adanse say ahohom na aka na nyame hohom ni nyina no e dan we yesiesiem to obi atimi ba e Holy Ghost fire no de so no believe foundation e small fire bi na be fifa o mu na mu ba bi wani so sheshe wani so sheshe yes Christo di so police ni afar fofo Holy Ghost fire no yes I know now sa atas for no omutime chiw na wo jana da omu no madunu ene se wa hwe ase no na ya bo spirit bi abo ahwo omutime hwa sofu we sa ne ache ni ade akoto afia mo fa nkoto po ase yo mo ya sofu ni ebi won ma sofu o ha gene pa na bia achas no pen pa no ni wasoma mo nkoto na asori nim spiritually oba be loki asori na pam so le ma na to abonten be 3 weeks time go se na to kwasim na omu nyina yam se omu ba na o ma sa ba hete omu ba na o ma ba hete ya to asori nim prophet Opatafour na sa asori ni nipa sa no so ya sofu wo se Holy Ghost fire. How do you open the church? They make out here say, how do you open the church? Obesa bia so ni bi. Obu our shop. Principality me to be to shop ni. Ye mie. Who the akobie but sunsum ni yatum. Ni pa so ba wa so no ba wa so ya kwa be na afa so Holy Ghost fire. It is how money we categories no. Obu nyina obia wo the oil. What you say? Et you can Bible na weapons bebrebe. Nyankopɔ church weapons bebrebe o Bible. Obia ni uni Satan nya ntokwa. Holy Ghost fire intimi Satan. Ono de ne timi. Yes mo janka wani mentimi. Enti yes mo jan no e ka etimi ma abaifo. Yes mo jan timi honhom bia. Na ne e dey weapon. Tie. Yes moja is the source of an elect power. It's like a petrol diesel. Chilim. Aha. Wasi. Ahun money no. Obi adu moja. Donu moja ye wade a wodi meboa. Na wo Kristo ni ade na ma otumi because spirit bi adi moja. It yes moja no. Yen source of power. What was he? Yen source of power. Eni na yen no. Eno na ma yen kwan yen nya hoden. Netimi a fight sa principality ni sa we no. Na wo soso no. Onipa bi ade sofu bi a wanyini o ye mature bi a ebedi adanse se. Onipa bi a na nipa bi biara Yesu moja ebe sosu bi a. Sa nipa ne benya nkwa. Sa agim kwa no. Na na so no obi koku na ase Yesu moja nka wani. To de nya papa nti kana ni ma. Wo ya papa. Wo ya papa. Meet you prophet. Why na ye papa? Yesu say ono e desafo. Why na ye desafo? Ono wa try de no. Ye de say ye born ngitengiti. Wo born ye kiti o kamojagu no. Ne ne born ye. Nyabutre. Be Genesis chapter 6. Obi a create accident na nipa be 40 awu. Nyabutre. Na wo say me aboga me. Nyabutre. Me so ye. E wo rush nyabutre. Be Genesis chapter 6 verse 1. O say Na nipa free asie nipa free asie so o mo do so no. Asase so no. Asase so no. Na owo mama e ma wo. Nipa wo mama a wo ho fe. Aha. Na Nyankopɔn ma ehunu nipa mama se wo ye fe. Yes. Na oware wo mu biara. Nephilim's angels no me fallen angels no. Omo chi nyame ma ne omo ye den. E de die. No omo tawo komba asase so na Nephilim so no. Omo say twa omo ho. Ehwe nyame enipa ma no. Abofo na ba. Yes. The entire ma. Brown boy. The entire ba. Can say you didn't know about asase so no. Genesis chapter 6. Enuntia. Na ma me tire wade. Senka onipa ho. Se nipa anya bone a. Enko nyame be say Satan. Tie me na me tire wade. Tie pa, ehiam pa. Yesu moja no. E wo ho mo obi a o. Enya
mu nipa nko a principality above for say principality be yeah say anything was me be woman the bonyefo nyina say the osatra no onye mogya ni mu chafanti ne say Satan kwasiada owura Pentecost asoda no ofa Yesu a wanyoje obenyu hode Yesu akum wonderful before bi tena fie di awua na last minute oba wo zenete ho na wo je na ai mu wuli nyina over the bar wakum kwa ai ya pepa sa abon oh and over the bar sa yes prophet Opatafour good enuntina Satan who say onu kwa na ye bone enti to onu kwa na ye be say enti no force ya ma nipa so ye bone no say ye nyina ye wu enti ye nyina ye bone enti sa wo nyame wo be say me dia eni nipa ma so say wo boy so so ye bone bi now Satan kum nipa on cast in enti don't swear you about to agusu e ni nyina ye moja nye the same enti why na the bone so sine obi enye moja hwe egu enti wo de wo say Yesu abewu amantu de won fanchew na Satan de okasa Yesu mobo a on de ma Yesu ma yen fanche no fe what ya say good yen na no moja no wo chafa enti se ne Yankopon asemre ne na de ato ho manipa say nipa ni abodie bi a wasase we mu no se wo satra ubenya oje ntini wa semre ene na enti semre ne na ni duru ho na wo mo masatra se nipa tan a omo na nyame ji wo de won satra ye no wa so ni uni Satan se Satan so fa ho be satra wa ji Satan no ba ji Satan no ja ho sana system good enu se na Satan so wa sa onu de ogina What was yanko weapons no ho what you say eti sankrofo wani mu nyinara omo ye higher entity eti yamfa Yesu moja nka hohomone anim no kura na mede ma wono e se so de ka hohomone anim a obenya chefa wonya moja ni se okura waje no se waje sentina wo ka Yesu moja nka anim no omo aye powerful eti tama Michael esia Satan ose wo awurade ntwi wanim odi nyame din na kan anim anfa moja na say yeah wrongful players na agba entinam si asofo na bi nim nyame akwan wate ni din on passem or tisho or yesofo ba ye kase be kire nyame akwan ye friend prayer on target a won hit emisi point panyan na ade ne da ho a eno won tibi onima de kode what you say enti ye wasase motumfuo sasase motumfuo no omo so omo tisa dere me che no omo yira woni ne be ko a uduru omo so no wa yira de na ade kwa kobo no what you say enti ye what design ye what series ye what tender rod or ye what lightning rod ko die ni bi no yes ye what iron rod ho die di si dan be o si die di si dan ye what big rod ho you will run the veloc ticket, you will cross cutting machine, you will chippings bomb. Tell me dynamite you to be your spiritual one or ni nyina akode ndi nyina na so mo nkyere na one the better one the was as so a ya money to me yourself after so timi kwa de kra dance mu kore na obeka say ya kase na ye tuo na eto na etuo be ya etutuo pay no etuo be obi timi wa se otutu wa otu ahwa na eko obi timi wa se otutu etuo be ya etuo be tutuo na pay no ani de omo ebi omo aye exercise keke swari bia wo da so swari na tutuo pay na no enku ayi ko tene kore antonton krenku no se bia spiritual tuo be ono ojiro no otuo bi ono otuo bi odi ye ntu aso ha odi o say the rocket ne the rocket mi kan rocket no so ne ayi mo ya dey iron rods ya ono se tutuo no otuo bi yanko ka bi otuo bi odi amato a o ti bi bo hwan nti ya no the spiritual bi sa ni o ma se ni tutuo pe bia ho what you say enti ye wo to say lighting rod ni sa tender rod awon na ye di torment Lucifer mo ni ahomani akese no
ɛno na sɛ ha yesi a bompa no na yemu bodin o be bodin ha na ma otumi se bodin no na no yisi egi tumi no yisi obi a no kura saa de ne de mi nso ado tu mu saa ti ya ti ni se ntimi fa ne nam ade a obetimi aye obetimi apai apana na ani bi na apana na no so yo oba na opai bi adue o ha okoko ene onofo ade a tie baba be ginam apana na ani jare baba be ginam se o to wani ana usu wow pai we ya be ma so pai apana da ni wi a osusudue wo ba di a mintimi modi ade a be ti no aya se twon saa na wachi twon Prophet Opatafour weapon no ene yese we akwa weapon akwa no kra weapon sa si mo tumfo no omo no omo lifestyle say o break bomb ho yo chipis bomb ho sa chipis bomb sa si mo tumfo no o ma be na we are no ma yira eno ye the chipis bomb ni kumom wunim how out me up we are o to a sa chipis bomb nyankopɔ program in such a way say o to a sa spirit no how so o yira ehwehwe na enkotale ne hu say a em blast onde ale pesunsum ni hu na ehwehwe na blast to an ho agbra o de yakuno na watimi blast na say no ana so na wo no Holy Ghost fire ebeto ha sisia obi onyina ho so so a watu ogu na Queen of Heaven minim ono so akode be na edinya no ono de Queen of Heaven brother Robert ma menye ni say ma Queen of Heaven no ekwa be na ofa so ha nipa e wasase so na ekwa be so na efa so break no Robert Opatafour Queen of Heaven de enya nkwala match wedding on enya mo Kristofo mo match no wo heaven hobia na wonne ya soro hima yesa no ne agenda o enti no timi twene onne timi de nsa sini bu so oni nyame betwe mpana abusudie Queen of Heaven yes na de o kan se mo onuna no ne agenda nye da kwa na agenda ne ho agenda ho nabi na se bi mo de ne ya asofo asole aha every mo de ne ya asole because we are powerful but on free nyame David white angel be no free nyame white angel be free nyame Queen of Heaven white angel asamba na akofa be white angel be free nyame Gadriel Gamaliel thank God for you know we white angels o mu free nyame o mu ya papa ai bo mu wo soro ho awon o sa o mu nyina ho principalities ni na gusoro what you say and this Queen of Heaven so na ma ye gunsa Queen of Heaven ai sa wona me ye gunsa enti ensana ya de ma chodi ampo kwa me se ya do betima ko menyankopon sa wani nsu ade papa enti Queen of Heaven wona me ye na ono wona ma ye gunsa enti ahemfu ni nyina omu nyina ohini bi ogunsa bi agunsa ma Queen of Heaven nipa bi ogunsa bia ogunsa de ma Queen of Heaven o se Queen of Heaven no mo ensuo no so e omo ensuo no omo ye nsu man no nyina didi o magina de ko Satan ho na white angels ni nyina didi o magina ye e de ko Lucifer ho white angel hi and as our Queen of Heaven when there according to some Sultan I was no sa spirit when one na hanyankopɔ che Lucifer Queen of Heaven oh hard doing too much oh hard ono na tete sum bebrebe no yes Queen of Heaven yes ono na momo ono na oya what is said you know Lord Shiva Shiva India yeah ono aso na sa aesthetic no wo frɛ no Astaroth Queen of Heaven oh no ono aso na sa frɛ no Astaroth sa Astaroth tro ya aso no almost na ascetic books muno almost no your friend Ashira the wife of God onukro ya so no uba parapsychology and demonological world yanso your friend demorial DEMORIEL ahohom kwa e won na se 7 sextillion
Hey, Queen of Heaven. Ono nko a. Ani onya better. Hwe. Obi a ono ya be po akiri be po. Ya ka se be po akiri be po obi oburu Lucifer so. Prophet Opatafour. What you say? Good. It is our field we mu no. Oh, so we monitor the tracing na. One now ho no atonten tan dey capture. No ate okra no do ko in about. Nti omo ne yegu ahwiesa. Ye di aduane afahye. Eya tatreshi incense. Ekinkai books ni sa wo mu nyina no mo gina ekekakọ Queen of Heaven. Yes, 6 and 7 book of Moses. Mone, omunyina ke koma gina de call Queen of Heaven. Yeah, be Jeremiah chapter 7, verse 18. Soft coffee. Yeah, hey. Maria, but no, be Jeremiah 44. Jeremiah 44, verse 17. Jeremiah chapter 7, verse 18. Verse 18. I'll say. Matase ni nyina. And matase nyina. Matase nyina. And mao, etase nyina na ajanum so oja na emema so asoja na ema feti more na ma feti more se oreye tatre wode ya tatre ama osoro hema no edi ama osoro hema na wagu anyame afoforo ahwe no ya ma gunsa edi ayi abufuo o mu yi nyame abufuo amen what you say? What be Jeremiah 44 verse 17? Jeremiah 44 17 verse number 17. I say. But soft coffee. It is our spirit. What be? But you be. What is saying? O say na emom ye be bibiara ya kase ye be ye na ye be hye aduham mo incense. Churches with that incense no. Omushi no. Omushi de mahwan. Osoro hema no. Where Saint Michael incense, Gabriel. Where Metatron incense. Where Lord Shiva incense. Your Lord Shiva incense. Oh, your Lord Krishna incense. Omu nyina dido magina de ko. Ahinim. I can say osoro hema no. Osase bi mo say. O say. Nemom. Ye be bibiara ye beka. Ye be ye bibia beka bia. Say. Ye be hye aduham. Ama osoro hema no. Na ye hwie sa. Ama no verse 18. Verse 18. O say efri say. Ebra ye jai osoro hema no. Aduham hye. Tie abra ja osoro hema no aduham hye no. Ene hwie no. Ene nsaguo no. Nioma nyina aboyen. Nioma nyina ye dai. Aboyen. Tuaso. Ana afenane ekom awie yen. Afenane ekom awie yen. Tuaso 19. Na ema no ka say. Ene ema no ka say. Ye hye aduham ema osoro hema. Ye hye aduham osoro hema. Na ye hwie sa ama no a. Ye hwie sa ama na. Ye kwati yen ekunum. Ye kwati yen kunum. Na ya ye tatre de sisi ho. Ya ye tatre de sisi ho. Ema no. E de amos na. Ye hwie sa no. Ewo nanim ana. Ye hwie sa ne de ama no nanim. Jambuko 25. I say. 25 no say. Say asafawade asieni. Say asafawade sieni. Israel yankopon asem ni. Israel yankopon sieni. Mo yerenom. Mo de ano aka na mo de monsa aso abam. Say. Miara ena yebema yen aboade a ye hye no bo no. Na yebe hye aduham no. Ama osoro hema. Good. Eti through history no. Spirit omutimi de companion me no. Yes, I was looking my way. Queen of Heaven. Queen of Heaven. I know I'm so in Yamiri. I'm from Ashira, the wife of God. Yes, so only Yame prepare. When there's a Lucifer, the moon, you are whom my deep boniche Lucifer. Oh, my deep boniche Lucifer. I whom my deep boniche Lucifer. When you are not one on your soon, you worship what to say. Onu na Solomon sit down ba akoma nya mo so man sit down ba akoma. Solomon crack or some. Nanka. Ashira onu no ya. So fufuo ni bebre wa asasi so. Onu na capture bebre be say nu ntina obe pepe nya me na ni mo nya mo awunim. It sometimes this somebody your break. Yeah, you were free Queen of Heaven some near the what to Yahweh some. Because you told it as a Queen of Heaven be fa na Yahweh be fa. So fudi aso. Yeah, Queen of Heaven or Yahweh you choose one.
Otontum ni nyina ojitum. Omo ekum moa. Sa aboa no de ba aboa o. Die yin enye nyame agina he. Queen of heaven. Omo egu nsa. Queen of heaven. Omo mu di enuane afahye se ye di bayira afahye. Ye di bo mu nyina am connect omo agina de Queen of heaven mu. Dire ya atatre ya aduane no. Wona she incense. Saint Michael. Gabriel metatron. Wa omo nyina connect omo agina. No. Omo nyina connect omo agina he. Wona de nse omo eboa emmoa. Prophet Opatafour. Nya botre ma mi wie. Wona de moa enchechidi achi. Enwa konkro sidie ne sa omunya connect omo gina de Queen of heaven ho. Na me question is wo hwe Old Testament ba bi yekumwa ma awrade. Na den na no de yenka se ho de na Queen of heaven. Nyame yekuma. Good. Asisi ade musim kum yemwa ufri nyame. Na yekum Messiah no. No Messiah ni nyamba. Nti Messiah na chi no ade bia di mu na awie peye. Na de ntia Nyankopon ma yekum Samoa. Nya because of this Samoa no. Na onu so ama yankum mu a. So no o ka so onso di papun mu nya botre. Se wa me yankum mu a satan no ma kuntino akwa ne kasa ye. O se ye ja Queen of heaven ye chiri die na kom kra de ye. Ndiani ya sada tell when you go to Rome do as what? What they do. Nti so bra be yesa bi na ansa na o mato ase aba so mo ma. Kone we jaye free asase ne so. Na nyame ajaye free. We jaye free asase so ma. Queen of heaven. Heaven na take it to me no ni Lucifer. Nti obenya e back no. Obenya so sa ba yi yes. Yet say me say. Be yes me sumi kumumra come to me. Nti nyame step down ni nipa be ye pe no. No be twen. Obeti mo o twemo ba ne nche. Aha na kom ni nchiri mu. What you say? This was step down to ya kokum enam. Because kum ufum bosum bia obekum aboa apata no. Say to so kum nam na fa patanti. Omo twi am say then which means the same. And the sanity dia me nuru ya ndi ya we achi. What the train wo kakra. But you know nyina mpokitu abi wo ma ka nyina mo ko mo ma me ya ashira o. What you say? It is how Queen of heaven we no. So what to ne tentan ne dia ti obi akwa be na fa so koyi no. O si Holy Ghost fire. Unsuro. Ha! Obi oni Nyankopon pre o si Holy Ghost fire. Asemo. Sa dimori on na me kan asem. Ono Queen of heaven o ti bi da on na o ti ba wie mu a odane ne ho se be ma o. One no agi abo no mena ono na the north gate. Me say o rule spirit ahohom ko esom no. Eye 760 billion no. Nye trillion no. Asem. Na jano so share nyefe. Anu tram cho say senka jano be say Queen of heaven na. Ene na nkasa say efi ni nipa ho. No agina so dey ase. Agina so na so why bone. Agina so your justice. Why justice? Why bone? One day Queen of heaven nyam na ball. Nyam so nyam na ball. To dey nyam mfa nchaw, but one day nyam mfa nya dey. Enche no. Adentia ye nyina ye bone, Onyankopon ni nyam aboye. Na mom akwanya bia sa ba biem efise mo Isaiah ne de ne moja ato ho. Yes, satira de a moja ne bekie. Obi a be no je na mom wan satira de a mere ne nna no. A wa shato nduro na satira no ase. Okay, Matiwas. What you say? Eti hu say sa hu mu nyina Lucifer mo ne sa nkrofo no. Say omuni obi edi a. And it's not the matter of Holy Ghost fire. Yes, moja ntawanim. Inunti na Kristo for you good how we shall. Say unsa. Your weapons they be fight here. And na even Quran. Before God will give you tender rod, beam rod. No cry now you be odimu. Hey, now dimu necessary. Na just also safata. Why did he? Nyame achi. Sir. Ne sen ho. Na odimu esi we de o your mama wo nyame ahiniem. Wo safata. What is this akode? Yeah, this how weapon ma. Ade ko nyame ma. Yes. Na say you obi an etimi ji. Wanya papa na wo tanda no krampo no say connect me yama wo. Me ye the ma on it say wo so wo tumi say otimi paya pra na na. Wo nya ni ji o. Ade. De bia so da besu. Ade. Tumi ni mu odu.
Etwon ma usu. Nti nyame tumi ba so etwon. Etwon ma usu nti na ya da bia obi nyame butumi won so kesi bia no ni kokko. Chano mbuo. Obe ma so be how. Na ka wi Elisha nkwala afro kokora tipa afro bra obuafu. Wa ka esi won 42 akun hu nyina at once. Enei na asese we di mfiri nyame mi ka bi no. So mo titi fonde on se titi ne ene de ajenkwa na ba o. Anya wo Yesu wa ban ye no kore. Ma ye nya bi okay. Anything na o ka si Judas. Judas ye so ha no. Ono de on. Na me de obi dibiti ba di ku manim aso on ha me. O meku. Judas ye okoton no si enku no. Na obi ti what no nim so obi anu asem timi mfu insight obi mo de. Se kan wo ku. Anyway. I am out to answer. It you. What you say? Nti me malodu. Sa weapons ni malodu agu ho. Na I will be back kawa. who come here na me yemi hu pie. Na me pentokwa pa hu mi sa no. Me problem san tokwa na. Me dia me physical nyina. Na apart from sofudie no physical ho anya physical strength o. To me no. Ti me menya se na da bia wo bom di mbone sa na menya wapi awo. Me dia no. Opatafour. Yes, me ma hu me yema hu ya. Me kuta obeblebe fa ginya me me. Na hwa na se me mfa ginya me ma. Coronavirus ba ye no nim kwa fa so na emu adwo. Ha mfisa metena me de manefo afa sambo a. Ana nyame na ayi ni ho. Ni ye nyame ma. Ti akotiema. Na obi ebe hame dia. Musi me ne dia Opatafour. Yesu di misra we de nye Yesu asem. Se Yesu di ade. Me ni Yesu na aka wase obi be hame a. Me mfa ni ntina ho na me mafia na me wi a. Masafa Yesu ni nyina ekọ. What you say? Opatafour ya. Enti sani o ma we nyina no. E wase yesiesi onyame nipa ankasa no woko na awoko no. Wase mere suma mo. E wo mpetaku nchen. Me do obi ahwe me nkwa duro so chaman. Yo obi di ma betra kuma se online no 7 Opatafour mfiri nyame. Woni say dom 1000 na di machi a. Wa ntimi kura mu 20 de obetimi. Na sai ni pa no ntimi ne nsere. Kuma se online. Obi di ma ko gina ba bi guma ni mu ase. Mo ba pene ana mo mpene. Na mo de ya mo mpene me de ya me mpene. So be chirim. Ye nka say we ko say ya na ye bi say o. Bia be ma de na ya ye nti a o kekasa. Na me so o de o si akode ni kuta o. No, don't get me wrong. Don't get me wrong. And na say wa me ya aboto. No, don't get me wrong. De kuta wa enti. No, don't get me wrong. Oma soja ni tuo. Udina soja man no wa. I never said that. Ani chiro nsem ni mu yi. Me say onipa bia na opese odwiri wa hini egu no yensere nkyere no. Na so wo say soja ni wo ba ye wo wo ba be kaga na ntokwa de otimi se. Na nye no onyaw. Eno de am tiwase. No obi si Opatafour areas ma say what if that doesn't make sense. No. They say akudie kura wa it makes sense. Throw you kura otimi ponche ye. Oh, David, yes, I am a patchere. Oh, people mean sorry, man. Maybe sorry, my member be a juma. Obi a kotu a dura concably radio, and the Bahama sorry, but I didn't know. And no say no. Me yamani yafe. Who I saw baby no be a juma. No dinner ni. Nanny party deep master, and you say a fine case. See, I know Coca say any panel. And the two headquarters are now being. What's about so on your day? Say, you didn't make me one. Wako kwamano. And you say a fine case. Case we say a fine case. You do us or any I'll be to the first woman and in your day. Oh, your man, and you talk on it. Or anybody, they never party as what. Is that you always show me teach you? And Nuntia said anything I wasn't it, and Nanka. Oh, bad new will be shall be crowned to half year or by you know what bomb public Papa say now to me, Mamma Cassie Vinchero. And the Christo no anyway. And nun or you know me. Also saw addition so. Cocamas on the banner hobo says, I links the doors. Oh, deep for Pata. Million more weapons will mean no more. Me, we are so say me, dear, me what dear mayo.
Now yes, we should answer. I don't na me tira so me kasa me shira so a me shira ma wo so me shira. Me wo bibia bi o. What you say me wo bibia bi. Metima mo aye poor forever till you die. Metima mo aye so blessed. Oda unya asundue ma akra. Ompre ni uni ni pam prisika ho. Connections the business links no. Nyaw na wo say o pepe. Me na wo say me pepe di ma. No what you tight mama. So be so wa sole. Na ne ya e dey. Eno say no breaking grounds. Ahonhum no fight won finish. Ti say no obe break ya. So obi ho no ma won fi swa. Then you obe ya ma sole ti ya din o. Busa sofuo bi o be bia asole ti da fo mo on kan kore. He! Oba ye ma ba ha ye ma platform ananya no ne ya. Na ya say wo kasa no anu no. Emu obi a mo ye. Na ya nya bibia nkiete ho. No. Ye ka koko. Ana de brother toba. Wa ye ka busa fo. Kumasa. Maso online na wani gusu ofe sana o we Zenith TV so na panda so di akire prophet Opatafour agini nsamo o si akode na koka na no ma mo ya no anu ntimi nka ye nem si ka koko ya koko e di jina so le sem na mdimu na meka koko ama so le jina prophet Opatafour ya had your own so o ya de to dada ya bai sem bi ebisa o nti wo de o na se bi a de o kan from mama for mfa o de also mu nhia aka o ka koko ni a ka no bi so akoka koko ka nipa di wachi nti ko ka akoka koko a Opatafour kra se ye ya so le ka koko ni ye de ye na amafo akofa enya preach ni preach yo even for say and sorry man kra no ube preach am aton sorry man asum no ma fa e wo de also ye yes eno ye de no eno so ye koka ye bisa so ntimi nka and say this what you toothpaste odi for Opatafour and some no say na where the world ntimi nka won some prophet Opatafour ko fa nsem bi ba ntimi nka na sa asole na emu adwuni nyina wo de ye free say ya tiam because you see ye president lift ye asole ya edin no ya say ya tiam man atian oh say ya hohomone ade na eja no pese ya betontom eja no so wen say jan de ho na eginam minti ase ho na eginam se ho na eginam akasa ma revival si wiase hwan inti ya covid no revival ni assassin su bi assassin jana du yes onyankopɔ hu do na tu asofo na hwem semebo nipa dodo se na mo kondo Sunday church edu Sunday ya mo musa Solomon and na bi e ba o mo so nipa se na ejire ma dele ama o ama revival serious ma o nipa nya nkenya so obekɔ asori busa sofo ben ne say after covid we ni collection so nte nso ye tena fie check aka enu na me nya fie a watena che nya fie a watena che onyankopɔ hu do ni suro ne ahokeka ne wo dasani mu no eni hobiem yes there's a homboni a capture wiase sa ahomoni a capture wiase ba bia prophet Opatafour what you say ya bani say ya de ne be ye no dia na ba ya je wona wono wo sa akode ye no ekoginam na wo dia na akoye wo slide down planner to wo ni power capture wo say Holy Ghost fire obi onu na body sem quiet spirit na ye den why who ho or your principalities obi na body sem quiet spiritual world or what is nyame pepe or you because wo nyame a plana no hwe to me ho awo ho mo dom wa asase so na se nyama me wata sem kura mamu wata do ya apprentice mamu wata de ya fan me pesa mu ya mamu wata de fa to nchen osua mamu na obi aso mamu wata de so osua wo obi aso mamu wata so be come ntokwa o we ko Opatafour ntokwa se obi dwane o tipo asi o ya mamu wata agenta o be come me ntokwa po asi no o hwan mamu wata na me po na so ntimi ko obi ukọ
Pona si witimi nko bi. Ma mo ataso otefo ase won utimi ba ase me na mi ntimi nko bi. Na Yesu anko asama. Okoy. Peter Tina ni ane obi nam nsuo ni so ba anadwo no. Ana Yesu no ka se owura me mra ncho ka se bra. Woni de Yesu kwa ye. Ya de se obi ani. Yes, I don't crack on them, sure so bad. Na no nam nsuo ni so na no oba. They said na one day be na no. No oba oneness. Wo so le ase me kwa nam so keke. And what do you call it? Oh, master. You be bia o dan no. Prophet Opatafour. Me say, why na you obodam for ase me kwa nam asuo ta no so. So chire to me Ah, na wo to me e de ye gaga. And as I saw who jana man for. Bi timi onye nkonya o, onye ntafo ayifu o. Magicians na yesa enye nyame. Nti ponase no okonnam ye no. E wo de okoye Na me ti o say, Peter T na ni na Yesu enam ahomache, onam pone so ba. Obisane say na okọ hin na akoye de wo pone so. Ende obi anim. Ndi say o mamu atade emfa ne mama me ho so on de onya nyini o graduate anu aba match. O say we are seeing bi we planet na den. Planner onye planet. Ah, planner. Anu so ya 2 mini bi no. Ono no tise nya wona bodju se fita free suru be go no timi pom. Prophet Opatafour. No. Ezi edru fia dade anu ama ya hometi wo fia ha o. Hometi say. Otimi pom. Ana ye ni nyuma. Oye ni nyuma, oye bibia. Dom di na chi. Bebrebe kwa. Bebrebe kwa. Na saa nipa wi abekan wa, o so bom pa ya obeche. Ti ya no jisa okopɛ weapon. Jisa okopɛ weapon. E wo weapon wo use a wo breaking Obi a wo na chiwade, every machine or instrument or any object has a manual. Na ni nyina agu he. E wo osoro ade kora dance onim. Ntu kwa no makwaje aba. Kwa no akwaje. Se nyame na frɛ wa mpa na wo se fata. Yes. De be ma. Za da o se obi awe. Ebi wo so agye gina esoro ade kora dance no e ma oni safo ani bia na gina na gina e wo nsem. Je ya ugina okon anu a se bia meto bia weapon say ya na omuduo no mayi di ama na wo mato. What do you say? And do you know how do you fight such entities? Sa slide da mone siana mone, sa amanda mone, ay akwawi, ay de musa na say azonto mone sa anko. How do you fight them? Omu nyina ya honhom. Azonto ya apache o. Azonto. Ni nante na ya mode saye mo ho bibi say no ya apache. Honhom o ya apache. Prophet Opatafour no. Onso o I want the world. I'm do mususa. Sa yi mo no de amanda mo ne yi no. Azonto do mususa. Na na wa wura honhom fastest bi wa yi bisa o. Na de ye hu se wo honhom pa. Abofo bi a wo mu yatete wo mu din nam system ni mu. Omo ye firi nyame abofo arele ejagraja do ma honhom bi mo se se a wo yo difo. Bibi se wa na ebetimi abisa o. Eno mo ye de Ariel ho. Oyo bofo Ariel oyo bofo Ariel oyo ba. Wo kingdom ni mu ho. Nyame ahini mu. Yes. Good. Oh. Yeah, Ariel susu a. Onso bo sima hini mu ho. Yes, abofo ni emienu. Ade di ni. Yo Gabriel yo Gadriel. Hey, sa. Yo Gabriel Gadriel Gamaliel. Satio. Omu nyina ho. Yes, abofo no di ni do so ba ya onyame de na e wo bonsam de. There are white angels, black angels, they were divine angels. Nyame de na Any divine. White ni nyame. White ni your moon or more, nyame atu ompe, but omu wajidi bi say nyame beji omu debi. Ah, okay. Na black no mu dim kwasi atam do ma din semu. Na how many describe omu foreign angels no? Ah, we na white and black are fallen angels. Sa. There were Uriel, your Orophiel, Shamsiel, Shaltiel, Gabriel, Michael, Sanko for you now. Nyame abofo ho. Ye from sa. Santi obo se mabofo e we fe bi Uriel. Omo so gu ho other side. I didn't nyame so betimi atene pa abo nsam ngire bi. Na bofu panyi ba ko ne. Bofu panyi. Ajagraja.
Blebi. Sunsun bie no was your friend Jagoraja. Nyame abofo. Oh no, Jagoraja or a fallen angel. Or a fallen angel long time brother that only say muna wedding will be asking me born records to wa beba won. O de ye emfansi ho. Asem ni fie. Prophet yan to. Ni Jagoraja bia ho. Me say. E wo nyame mu. Me pe obi o ma ka se wa Jagoraja spirit ho. E wo nyame. Me di abufuo beba ba kire Jagoraja ko am fa so me ka me yi na pie physical me no. Prophet Opatafour. Me yi na pie physical me pe obi e wa asase we. Prophet Opatafour. Tie me say. Me nka so obi say. Me tie o. Me po obi a o say. Jagoraja ya nyame ho. Me pese ni pa ne ba out be ka say o ya nyame ho. Na ba bia mbeti so obi ka bibia so me kan kire me ba be kire o se dia Jagoraja sitie ne masa kire physical pie sa abofo no okura jai no Jagoraja minimum ne pa ya kinka book di insight ne ma ne ba no otimasi ka pie no minimum ne pa eye o de eye na bi me tira wade e wa do akofa ba na me tira se Jagoraja ne de onye nyame so bofo no onde onye nyame bofo nyinje obi enu efre na Jagoraja osoro ono ye falling your cats are sa reciting angels no I invoke you on part of them yeah na say yes ya Jagoraja bi so there be have your crop ho mabo no mabo se crop Prophet Opatafour no bofo bi eni ho me cast ma me yo where me cast ma me ese ntokwara akofa ba yo na me wana so fatas no timi me ko asasi o wana bitin ma pretunsu me mo wa ponso me na mitimi pepa udi fra asasi mo da sani kura mo udi biem yes me no na ka di o se yes ofri nyame a obeyi bofo na me yi bofo na pie life enye se spiritual se me na bru spirit mitimi ma de ni oba me yi na pie ni ma ka de oye Prophet Opatafour oh chama mi nwa nu me ma ye ready me ma ye massa o de o say spiritually no one being o de kan topa o de na bi na wana me kan ko de obi a me fa say ma me kan sim cho Jagoraja na ball dabi una ball Michael dabi una ball Gabriel mi ni mi hu o mo krada na me ka Gabriel asem adenti na so obi begima no ho dabi what you say Mike Gabriel na njima no ho me ka Jagoraja asem adenti na so obi begima ho ma Jagoraja na nkasa wo so waben a omra out spirit na nkasa omra me kuma no tade be tina nka Jagoraja na bo me kura na ono abese wie me no spirit e frame say ma boss mesi e me kan ati ase na wo ba so de na wa ye ready say wo be face me me ba no say me boy angel ba ko di dabi abobo bebere mi akra na mde ko fa ho me de anya wo e wo nya na me ka me kire wo say Michael enya na mbo no nso obi di Michael atema de ma Christopher ye confusion no obi di Yesu atema na abo Yesu dabi Yesu na makonya yes defend himself so what yasia basanke o se defend no man na wona wo defend nyame ahini na nyanti ya Christopher onipa na makoma no nyame na no se nyame ankontokwa na onyame ansi dan na odansifo no ye den kwa tu kwa ne sopa nyame kura no atu ase wa ye din wona free se nyankopon ye den ewo ho enti obi se wonye mana wai me anya den how me na mom se wasi nyankopon nya no de be tackle personally a anu di owo kwa se oyi na se wa tackle personal okay o kanen sam se nyame ni ho obi didi Yesu atwa ho Yesu ti unko kun Yesu ndokwa ma no no oni ahoden Prophet Opatafour Yesu ni ahoden oni ano so na ojina asasi su defender anya sa na o kan o si nwan na kwa didie no mo mai na me nkofo mo mfo mo mra anka se ko defend ni din no kwa wo betima defend Yesu din o si man si dan no dansifo ye kwa nti wo si which means wonu ankontokwa na wo obekontokwa na ye de okungu kwa good Matewas nti che obi me ya frame ya aboate me na me suma Jagoraja okay fanso Opatafour me suma Jagoraja eni pa ne kasa Jagoraja ofri nyame onya ho papa
Into Opatafour mfiri nyame a. Abo hwan din? Opatafour din. Hono wase me yedey. Obeyi hu ano. Good. Bodi sunsum ne na woka. Say ubeyi wanimu anu ma say okay. Say na ubeyi wanimu a because my declare say onye papa. Enti say ubeyi wanimu say na sunsum ni nti wo ye this a. Say me de wafra. Oh okay. Matewase. Huh? Matewase. Aha. Matewase. Enti say fa wie man ya mere no. Enti say me di antwanso nya ma atem a. Na obi ti antwanso nya ma na obesoso which means one ne na ye dey. Edam. So be defend no. Aha. Okay. Okay. Dabi Galatians. Tuana me challenge o. So what then out TV so cassette ya me. Good. Na 20 mi ama. Now desani. Obadia. So baba ba yi antwansa ma no ama. Eno na ma wo se ubo nsem ma me no. Prophet Opatafour. Ena me kiro se mi wo dudo. Mi wo dudo. O si akudie kuta o. Me heavy. Me ehun me say normal ni pasa o. Na me buru ni pa desani so. Prophet Opatafour. How? Oh, eti me kire sofu say a pastor must be well programmed by God. You say ba. Because how you know when you ba. Answer. What point here be you ba. Good. I will say oh how no be aba. Okay, fancy recently. Me talk ya me nya yin. When you talk bi. Oh, Nancy Mume, I'm sorry, before the lockdown or whatever. Obi di kwatena channel bi se me mfiri nyame na de. Okay. Enipa wa yesa. Wa bon trimu pose wa henie no obe den no. Obe bon nwa na hete. Nti sa nipa. O si me nya ne den. So one no. Say you should be very careful. One bi aba once. O sa pa bie mu a. Was sound so. And the always we are no ultimate, you know. So, call baby, me can't she. Met me a child touch them a free spiritually, no my yo useless. Now me the diamond stones, I have weapons. Yet the 20 pages so, or Cassano, Jimmy. Many a friend of Opatafour, me. Prophet Opatafour. Yes, me you are 2-3 margin. At the toho. You might die one Cassaman, now can't say Hunko. Until one somehow you don't make sense to people. You are saying no. Now we are, you say I was saying no. Or the back you want to be Kenyans as some that. Oh, the whole James are men no. You say what saying no. Now they are saying, now will be a no best like me, you 3 margin. Come and touch them. I know who said, I'm a small boy view. I don't feel say I'm gonna team mafia works in Nasi. Oh, where they say Kumasinega. Maza, man are bad. Yeah. I was after hey, now we tell come myself. Man are bad, make I talk you. Hey, is there already fat one? Aye. Prophet Opatafour. Charlie, Assembly ni fie mani nuru. No, I'm come myself. Me trust me nyame adwuma na mabua me ho. Na say ye nye ni gidigidi se ne o si. O se kapato anyina afra mu. Na pato anya kasa. Na go o si asesa kasa ya wo mrum na wani. No, me obi a wo ba mai oje afra. Me na hwan. Ahunu na bi na. Na pato anya kasa. Asesa kasa mrum na wani. Charlie, pato no be language. It be language na de so kosi mutambe. Huh? Reggae for no man na afi waje obeye no. Charlie, no reggae artist be bad o. No reggae artists be bad. Them all be humans, but it be like say them attitude way make them be like say them be evil, but they no be evil. For Opatafour. We get lucky to be the menace. Let's roll can reggae kappa to us. Kasa ben ne was as we infre janin sem. We didn't afra. Go talk to your pastor, say Charlie. The guy way they see him like that, I know be so he deal. The guy, he get things. I'm saying farmer. Hefa. What's on call? So tell me them, I'm saying Daniel farmer. I'm saying go talk them, say Charlie. The guy way they see him like that, I know be so he deal. The guy, he did different. Oh yeah, no question. No, go talk them. Say the guy here, he know be so way he deal. Charlie, the guy he did different. Oh yeah, free, yeah, who were Johnny question. Maybe not go. Oh ma.
Yes, na yam fa ba chia o. Na bi nko. I was able to pass on TV. Yeah, you got to TV suni. Prophet Opatafour na ye twene kakra. E no de awura sunsun mu. Wa bron sam su bebre. Na ono anso ne ye be twene saa. Prophet Opatafour, yamla ne ya yemme. And the mention on say, you should be well prepared. Because Batakuri Amuyo. Ha adwene mum. Metewase be. Metewase bebre. Adia woni Ya bra o brain na no mama. Wam! No atrasesre. No sere se o ye champion. O ye champion ahihye adwuma atia. Akodie no su nyina kuta. Na mete ho. Me mo de adi asofofo ni bebre. O ma beka se nyame amfro. Beka se nyame amfro mo ensuo nipa desani. Etimi hihye adwuma ditiaw. No ma break you no mo sere church matter me there. Charlie. Make no they see me like that. Charlie, the guy I be too serious. Me who me sa. Who Opatafour so to master me who me sa. Hey, make no they see me like that. Some pastors no men tra. Onwo we so mo di adwuma na din crop was our false prophet na. Omo ti hye tie ni awo maati ko ne fa ne kohwe ho. Ne ha! Obi amatena nyame mu amu abrande me 17 good years. 17 good years. Ye nyame dwuma yi. No. Ye process me nkoa no. Sana o ba asasi so. Prophet Opatafour. Ye program me. Ya o kire usu o. Me. Ye program it took God 17 years to prepare me. No de wa ba. No say. Akwa we o ye ba ira abere wa jo ne me benya. Charlie, make no dey see me like that. Charlie, I'll be done. I'll be done in my own mood. I'll be done. Charlie, make no try. Hell, if you try Prophet Opatafour. no, mommy come and say, oh try you be try, o dey yen try. Yati yen try. We dey fa akudi nyina gu o. Yen try. Prophet wiki na nanke ye hwe se wiki be. Ye wan you be shira so. Dey am shira so. Mom fancy o. Nti ye hwe nyana. Mom fancy o. Me am shira so. Prophet Opatafour. Me no. 40 days in there wa bia hu so wo. Oh, we do enko kanto kwa bia. I don't know make shira o say. Yeah. Mo di machini mo nya hum yie. Me say hum yie. And no ntokwa na edi hu. Na nya ntokwa na ba mu o say. Yes, can you hu e? Dabi sika de mu hu. I don't know ya enko kanto kwa za We be tokwa o. What be okay ye nim. Ya fititie mu fie nya ne. O mbeku ya komaku ya dada enim so wa ben. Into young how would you kasi bi da fama na yen ko twese ka ansa na yen so abe yen so abe da me se me pe one on one but there one on one be na say we yi dollars agu a then ni na bie ni say we go for your mouth dollar be ye and this o kum obi ansa oswe penai na moje epu no na nya moje epu no eno na yan pes yan ko fa o da ho no no e bo sa kwanse nye sa no te yeah so me na o kam ya mitimi ya sundue firi o abrabo na wo hihye o wo sa weapons ni nyina o dia na mintimi nge me se osoro de kwadan no weapon na wo soro no Charlie 21 wo ni nyina me nyina bi dia me kata me de bo etimi no Masa, mutimi tu hini sia hene. Me kase me mafia wa nkasa. Dia me kase, u de Lucifer, u kona unya bo pata janja ko de onya papa jan. Man ntina. Lucifer akra be pam. O be pam. Na why if na akọ. Prana na o kana. No prana sha. Me woni weapon da ho ntimi kase me fight na papa. Esa nsuo Antoine nya ma mo de ya twa for mo. Yeah, pantan kase ade ase me kan papa nai. O mususa. Da wo mo de ya men kan ma. Santuma mu de ya mo na mo kuta santuma mu. Mo bo ajai. Ja na hu mi sa me nya better sa. Tell me what I say. Charlie, make you menace, make no they see me like that too. Ati was ati was. Mu Opatafour say. Na hu me say. Say all the you D4, nyam D4. Confess bia be sha. Who say yes we say Peter. What Peter na hu me say, hu me say. We nyam D4. I'm so avoid Messia. Eti o. You fancy. Awon mo hye underground ye. Obia ko da mabi e bude ye. Na bi ma me kama se. Awon mo hye underground. Eh yo mo so we mafia. Man, me mafia works as.
Matna so many years. What's now Kumasi Asha? Share. Hey, I never near it. Honey, I bring him apple. Because school kings. Nyamisha Dado call her. Me dey say nyame Case International. Yes, I put on about. Honor call JHS. My JHS. Me call primary school go am call 8. I'll call you a Diana. Make you know they see me like that. And I unya the open yari apamo. Na ko kunkum amanfo hana. Onkrofo no omusu sa o. Yeah. Asem fi yeah. Hey. Me call primary school go 8. 8. I tell you from class 1 to class 6 in go 8. Yeah. No better bad I kwa. Dabi o, me nka bibio. That be minim. Me tell say, my squad in NTS yes say. Akwara hu ni sa no. Yes, I know city here. Dog! Our different thinking faculty, different perceptions, different understanding. Oh dear, cause yeah. I'm saying for be man come asim. We my ya down. Menti ase ni me bibia eden. It's different. I will be on the ase so ni adam for that. No, Adam. No better for adam for we. You said the nibi. E hwa wa me bresa. Na no usuro so adam for be you amana. Why? Why no se fato so etimi yimi ma? No. Ne mo me kira o se. Ehu mi sa akwa no tim se da no te okra no. Eye. O de Emre bi beso a e no ba asase no so be de oye. eye. Make Prophet Opatafour. Opatafour. They see me like that. Charlie, Opatafour. And you say na mit you. They me catch you. You was bad, you know. Omati. One tears yes. Omati. So we niggas are. Me dia me aha wo hu. Ma Ghana na on e bin ne doso. Aya na me pen ntokom. On mfa onji akra ba obi ya se obetena wo de na de wa sign line no. Wa sign line na the new hwema we say the new record e dey to baby. Wa sign line de obi pre no office o we dey na obeba be hawa. Chama. Yes, aboa no wa hawa yes e ne bon. Sana be say o ti ase. Mate na de ba to was. Amu me say. When you about 22, 23 years boys. I don't know me. Amu say jamre. Book bi na madi. Akwa read books na ba no be hunu na ya. No. Mamu hu me sa. Wo bro sa. Mamu hu me sa kra. Wo bro sa. Good. That's what I say. Now come my sorry ba so aka. Me dey me kan kra kire wiase. You be odi wachi. Nipa bi odi machi bi aka na waka no nim na nya. Sa. O kan nya me ba waka hwan. Akanya me. Na na obi di machi aka me a o kan na on kan. Bako akosai ni pa no. Se me rasa mu nim na se o di se fata se ya. Wo be say no. Me fa ncho. No kure ni. O so kunu so abeku no. Me kum ni pa. Sa, isi ayi unkum ni pa. Oh, say you na me kum. Ya sama o ka no say adwane akota ba bi. Me nyari ta ba bi o. Wo so obi ba how dia. O di tumi a. Me ni hu kwan na o de ma me. Anyway, me dia to was. Good. Ndi se wo be wudi a. Se nyame ho. O le kum ba. Wa bro so you fra sa se. Wo be ko. Wo de ya wo sa wa ben wo bo a. O ha wo so wa dasa wo se bibia you afru mpa so ahwefo kum. What was that? The timi what wow. Say akwaro. Say o de na wo sa. I feel dry say. O kasa say ya. Na bibia be hyenu mu a. Na no de na o ma ne de yes a. Afia aye yi do too much. Ka tire fia say. Opatafour say. Oh country bear. Oh Denmark. Do ya bear man o no fan sanka. Bear man kan kra me de a che no no me gine bear man 4 years. Na vile we nyame adwuma. Bo se adwuma. Prophet Opatafour. Obi wa mistake no adwuma mu. Say the thing na me to afiafo say. O de man mfum obi. Ofum obi o ye den. On panicho. Say na obi so fum na o ye ne den. On panicho. On so mpa de. Ni panicho. Say me fum a me pa cho. Na o so fum ya mpa me cho. Obepa. Ndi sa wo ya hu tintrintin a. So where dey wo dey won fan cha. Good. So somewhere dey na ebu. Aish. O de ase won ko o de. Do ase wo de no fan nsanka. Mimitia. Mimi nko abrochiro o. Ba metime firi akọ life. Nto no relax.
obi antimi afia hwe Prophet Opatafour the eri twato na pesa me kire on say ma obi anti ase say ma o mu hu me say do mu hu me no sane yesi hu a amafo ye yibi mo ta ofiri yan ma mu hu me sa ma mu hu me sa na me boost de mu si hu no so ana me dangerous mi sasu ni asase we mu na me nim sofo betima gina o say o me challenge na ma sami ntimi break you me ni bi. I respect my spiritual father, great man, salute you. Yes, more grace to your elbow. Nemo be near taxi we mu until I sorry am team baby no me di me lem nti si baby a ngabi bo bi mistake bad a oni ni be wie ni pepepe oh unia me ye ma ne ye fo me pesa me say wo bi pipa ni di fras asini mu e ma ne nan fofo kra kan na me man 6 months busumi nsia ntime say wo me ma 6 months wo bi kasa me man wa which means wa ma free dey no so for 6 months say wa ma free time. Yes, I three more. Was my mouth say 6 months. Abusumi nsia. Once san. Ntimi nyebi. 6 months mi nyebi. Wa kwa you obi bo na say me wo de my mouth time see. Fasisa. Nipa no nyebi. Ayebi. Na 6 nsia no na onya adwene sa kira. Ah no sa ne se no. Eno na me decide de me yew. And I'm just ntimi yo jimi. Me timi power that sani trim spiritual you adwene de to. Na me the diamond stone atum. O kasa ati se de sebe. Uni adwene nto omo wura ono ah na dia na akoyo keke kan mi anu ma yo sa abuza boy di besi ha na ya on sa ya so fo wa be a so ko dia duru a utetere ma so do metete me twa na na tu ka sai amanfo nti no bi anfi o ka papa kro am de be bo ne eto so e be tomre bi na o pache usu Prophet Opatafour me no mafia works no metiase yate ya de wasa na dia wakasa o kan na me tro say mamu hu me sa o ha me hu me sa o me kasa me yawa mpa o enya gro na me di o enya libia o de o so nkwa ya be get from so ma nti we nya to kwa ma o relax yate o don crafo ne de o so ma o de ya me nko nemom o squad no am so me 12 ya see ya nimo antimo ya o de atito ntoma eno de say e kana yi me man timu kra ya ntoma metete no abusa for the best ma me ka so but na dia o program ya mpo man timu kra ya ntoma metete no yate boy de jam obi ahu bi era de dani wa so for the body asam na aka ya wo so nko yate ase mani bra bre no me kon ya che 40 days yi to me chefia de na mde ye faji akre me va de wan akra ni nam o nam hin wi ase omuhu nya me fa man so anu e fa me so anu na wo de mumma mi bi nko ya wo de faji nya me man kokko ubenya paase o ka akoye gina so abi o su gina so ka umma apena na hwi na no fa sei ka twa na so na bu hagum no gina ho so be there with ya etina se pebi ma no o de o ya nko ya sa ne ya takra odwomfo takra odwom sei ono be kan de ya ba ya sa ya koso ntokwa aba da bia me pentokwa da me kra me so me pentokwa Prophet Opatafour na de o ase interview ya e den pa o me pentokwa me pentokwa o Prophet Opatafour o kra de me hu say that 40 days no ma wie emfensi ha fine Opatafour ma me ntia ni chi omo na de interview ne ya Mr. Jude me tia what ya say angu bonshira o ma me etia bro tirefo nyi afia o de obi kan wa ya aka kire me o de ontimi nka kwa asa ene progress na edu ne me be ko se mama obo afu ba me so nya me na maye me bu fu yo on person obede ni passes dabi o tina edu no so onkrofobia fo panyi on pe no ho ma me kire wa onkrofobia omo yo omo se omo bi omo meye no ene na ya me ya so o di eche omo hye sumase a omo hye adwuma mafia na me kire o se me ha ohu omu nyina ohu omu ntere kese no nti omu pa omu family man are bad but you know they seem like that chia no yen sole o de ye chia no yen sole chia omu pan you elu mu read out
na okra de wuntimi me fa obi ade da ensan kam ni pedua da nanso ma mo nte ase onya okra de o de chia ne no me senso mo nya den omu tie program omu hwe me chia tinedu me bumfie so me chia wate Awurade mfa wana mo nsisi ye ma me nipa bi ayada Opatafour bi ona mama otirim nya ode eto de na de WhatsApp me meba me yu mada untina me ho akode no so de osofo bi so wo bibia me wo bi wo ho oyem miracle me meba be ye bi ohye nkoma me sha aboro no so no preach a me preach a chen me chia asofo edi machi nyina ye ntra ma Satan twimfa yeso bisafo ye di juma de be si ha na me am se me pe na ko de ya e di aba me ye mfa si ha the CEO ne ntahudin de man de yada no doka asemo ne afia mo de frɛ ne ye Danny boy ene wahyehyɛ no ma no kama saa na ye senior sofo Kofi enso akan ba no ma ye odifo Opatafour na de studio ha na ye den me din di Osei Kofi ye mfa si ha ye do bibia ase na wo twe sende mo bete yenka bye bye